Spotify ngerageza gushyiraho njye muri Coke Studio ndabibaza ariko kumva nabo bo bari kuvuga ngo twe tubikorerwa muri company ngo wenda nka za Audio Mark ziba zifite igicaro bagakora nyine publishing na distribution ibintu bwa mbere ndi kubyumva jewe calligraphy ariko ngo ntabice bigibona baha kumbara gusetsa Uzimani 2014 internet yabagaho mani nejo ari harahiye wari umustar ibaze kandi nakoze twatoye twatsinze twangwa utaratangira kwishyurwa n'izi mbuga zose. Yes, banyarwandakazi uwo bita Bruce Melody indirimbo yiwe Pum Pum na Diamond Platnumz icyuzuza 3millioni atangaje amagambo akomeye cyane ariko aya magambo yongeye kuba yayagarukaho ubwo yari mu kiganiro ari kuganira n'igihe ndetse na live yakoreye kwa Godfather. Banyarwandakazi ayo magambo yatangaje na magambo ki? Yongera atakambira umukuru w'igihugu, yongera atakambira abafite umuziki mu nshingano, yongera atakambira igihugu muri rusange kumonetiza zino mbuga kubera yuko abandi bahanzi bamaze kuba baherwe bitewe na zino mbuga nkoranyambaga bari gukoresha zirimo zirabaha amafaranga atubutse arenza y'u Rwanda. Ndagira ngo mbibutse ko u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite internet yihuta kandi vuba ndetse nanahendutse ariko internet ugasanga amafaranga yayo ni makeya cyane nta kintu amariye abanyarwanda. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Reka mbanze nigarukire ubwo bwari ubutumwa nagombaga guhereza abantu babishinzwe ndetse n'abantu babigenewe. Reka nigarukire ku muziki. Bruce Melody yongeye kwereka isi yuko ari umuhanzi ukomeye, ari umuhanzi ushoboye, akimara kuzuza 3 miliyoni mu cyumweru kimwe gusa aciye impaka umuhanzi The Ben amutaye mu bishokoro hariya hepfiriya. Ibi bintu narabibabwiye ngo uyu muziki tuzawurwanira, narababwiye ngo uyu muziki tuzawukobokera. Njye mfuhira uyu muziki, wakora subscribe utayikora ibyo ntacyo bindeba, ukuri nzaza nkubabwire mfite aho ngomba kubivugira. Njyewe nitwa Tsinda, mureke dukomeze. Indirimbo Pum Pum imaze iminsi 10 yonyine ku rubuga rwa YouTube, ariko iyi ndirimbo ibashije kuba iya mbere guhera za 2010 na kangahe igize views nyinshi mu gihe gito kuri chat zo mu Rwanda. Iyi ni indirimbo muri Tanzania iri muri top 5, iyi ni indirimbo mu Rwanda ni top 1, i Burundi ni top 1, Kenya nuko. Banyarwandakazi narabibabwiye ngo uyu muhungu ndabaho, uyu muhungu Imana yamusize amavuta ariko abantu benshi ntago bamukunda, ntago bazi ubushobozi bwe. Nicyo gihe ngatwereke ubushobozi afite, nicyo gihe ngatwereke imbaraga afite ndetse n'umuhate ashyira mu muziki. Impamvu agomba kuba perezida w'abahanzi bo mu Rwanda nk'uko muri Uganda Eddy Kenzo ayoboye ni iyihe? Si uko yize amashuri menshi, ahubwo n'ubumenyi afite ku bijyanye n'umuziki ndetse na marketing. Umunsi ushize niyo nakoze video mbabwira ngo I show speed mu nzira ari kugenda ndetse nanga mu nzira ari kugenda azenguruka za Kenya, ari kugenda yumva indirimbo yitwa Pum Pum kubera yuko Coach Gael ndetse na 1:55 AM nibo bateguye kino gikorwa kugira ngo uyu musore I show speed atangire gupromotinga iyi ndirimbo. Ibi bintu bivuze iki ku muziki nyarwanda? Ndaza gusimbukire ku bintu byabaye muri Nigeria aho umuhanzi akaba n'umuproducer bamwita Element Ele yamaze kwegukana igihembo cy'umuproducer wa mbere muri Afurika urenze uca bigacika. Uyu bamwita Element Ele abantu benshi bamuteye amabuye akinjira muri 1:55 AM nubwo yayisohotsemo 1:55 AM. Iyi yabashije kumwereka isi, yamweretse abakire
yamweretse uburyo umuziki ukorwa, yamweretse uburyo umuziki wabyara amafaranga, yamweretse uburyo production ishobora kuza ikazamura urwego, akagenda akicarana n'aba Davido, ba Burna Boy, ba Wizkid, n'ababonye barema batwaye ibihembo by'abantu bakomakomeye. Chuma Jux muri Tanzania yatwaye igihembo cyiza cy'umuhanzi wo muri East Africa w'umugabo mwiza, yakubise ishuri uwo bita Diamond Platnumz. Uyu muhanzi ntabaho, Chuma Jux ntabaho. Banyarwandakazi narabibabwiye ngo nukora subscribe kuri iyi channel ntabwo uzigira uhomba. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru menshi agiye agezweho mu myidagaduro. Element LSB byonyine yakoze. Uyu musore yarahatanye mu ndirimbo yiwe yitwa Maso, mu ndirimbo za R&B muri East Africa, gusa ntago yigize igira amahirwe yo gutwara kino gikombe. Ibi bintu bivuze iki? Bivuze ko niba twatangiye kubona nominations muri Afrima, ejo bundi no muri Grammy Award abahungu bacu bazaba bari kwitereka. Nta kuntu wambwira ngo iyi ndirimbo Pum Pum ngo bizarangirira ahangaha, kandi turi kubona uburyo iri kugenda isaza Afurika. Ibi bintu birashoboka ko uwo bita Bruce Melody ndetse na Element L ufite movement y'abafana gutya ndetse no gukundwa ku rwego rwo hejuru, uri kubona nominations zigiye zitandukanye muri Afrika, muri Afrima, muri Grammy Award. Ejo n'ejo bundi twabona umuhanzi w'umunyarwanda wegukanye iyi Grammy Award akayizana i Kigali. Ese ibi bintu byashoboka cyane? Byashoboka. Ibi bintu byashoboka cyane, ariko nanone bizaterwa n'uburyo igihugu kizashyiramo imbaraga, kizapeza, kandi uri kubona ko kiri kugenda kibigerageza. Nimba cyaratuzaniye Trace Award, ni ibintu bigaragaza ko ibi bintu bishoboka gukunda 100%, kuko hari amakontrakt agenda asinwa, hari abahanzi bagenda batuzanira bagiye batandukanye. Move of Africa iri kugenda ibera mu Rwanda. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko rimwe cyangwa kabiri tuzabona umuhanzi w'umunyarwanda witeretse azanye ibikombe biremereye nk'ibyo turi kubona bano bahanzi bagiye batandukanye bo muri West Africa bari gukora rero ibitangaza. Nigarutse muri Afrima, umuhanzi Rema yatwaye ibihembo bisa nk'aho ari byinshi kurenza abandi bahanzi, ariko nanone nze kukwereka ko abakobwa bacu Vestine na Dorcas nabo baje kuba bagira nomination imwe hariya mu bahanzi bo kuramya no guhimbaza Imana muri East Africa. Bari barimo nubwo batagize babasha kuba babyakira, ahubwo nabonye Irene yari yibereye i Kigali, ubanza nta byiyumviro yumvaga ko ashobora kuba yasekerwa n'aya mahirwe atware Grammy Award. Indirimbo yabo rero yitwa Yebo niyo yabashije kuba yaba nomination. Uyu muziki turi gukora muri kino gihe, izi mbaraga u Rwanda ruri gupushingamo, abanyamahanga bari gushyiramo, Bruce Melody akomeza bivuga ngo igihe u Rwanda ruzahereza umuhanzi agaciro nk'uko bashyira ingingo y'imari mu bikorwa bigiye bitandukanye bya leta, abahanzi bagafatwa nk'uko bafata ingagi. Ibi bintu bizashobora kuba byazamura umuziki w'u Rwanda, kubera yuko Nigeria kano kanya tuzi Burna Boy, tuzi Rema, tuzi Davido, tuzi Asake ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, kandi basarura umuziki mw'amafaranga menshi cyane. Ibi bintu bigasobanura ko u Rwanda rufashe amafaranga rukubaka ibikorwa remezo nk'ibyo batangiye kubaka, turabashimira n'ibihari, bikongera internet, rugashishikariza abantu gukoresha internet cyane. Ibi bintu bizagerwaho kubera ko bano bahungu kugira ngo babone zino nomination batwaye na zino nomination, bisaba ko
ibihugu byabo biba bikora cyane, ibihugu byabo biba byarashoye amafaranga menshi cyane. Ndabahereza urugero, twabonye iyi ndirimbo Pum Pum ya Bruce Melody na Diamond Platnumz na Brown Joel. Iyi ni indirimbo yashutingiwe mu gihugu cya Tanzania, bitewe nuko mu Rwanda biragoye cyane ko ushobora kuba wazamura kamera uyikoreshe utaherewe uburenganzira, sibyo? Biragoye ko wazamura drone ngo ijye hejuru mu kirere ifate amashusho. Ariko muri Tanzania umuhanzi ni nk'umwami, ni nk'amabuye y'agaciro, ni nka peteroli. Mu Rwanda rero ntabwo turagira iyo myumvire. Dusaba abantu babishinzwe kureka bagatangira kwidagadura koko 5 kuri 5, tukabona abahanzi ndetse n'abadirector baje gufata iyi misozi yacu myiza, uyu mujyi wacu mwiza, bari kuwufirima mu buryo bwo gupromotinga igihugu, mu buryo bwa Visit Rwanda. Ibikorwa byiza turabifite, ibikorwa remezo turabifite. Kigali ni umujyi ukeye, ariko ikintu kibabaje ntago wemerewemo gutemberwamo na kamera abantu bari gufata amashusho. Ibi ni ibintu turi gusaba leta y'igihugu, leta yacu, leta y'abanyarwanda ibishyiremo imbaraga ku buryo umuhanzi agira agaciro, nawe zino mbuga zimuhembe. Mudufashe mumonetize zino mbuga, kubera ko abandi bahanzi, abandi ba content creator bari kubona amafaranga, twebwe turi kubona urusenda. Mudufashe mwuka byaramwe bino bintu bise nkaho bikemuka. Banyarwandakazi rero, rikajye miniraha amakuru yandi nakagaruka. Amakuru agezweho yose murayasanga kuri Tsinda Show. Mureke dutsinde, mwifurije gutsinda. Ye nitwa Tsinda, mureke dutsindane. Ciao ndabakunda. Imana ibahireze icyo bita umugisha wayo, kandi ubuntu bwayo buhorane n'abantu bakunda Imana. Ciao.